Pemirsa Dinas Pertanian di Stan Kota Denpasar, serta berusaha ngeraksa wewidangan mangda bebas kasus-kasus rabies. Raumangen di Stan ngulengang vaksinasi majang asu ring wates desa, mangda digelis ke vaksin untuk ngebentuk imun bel rabies. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Denpasar, Dr. Hewan Imade Ngurah Sugiri Mausang, Rahumangkin paketandane saya nincapang pemargi vaksinasi massal. Rahumangkin kemargiang nganggen sistem door to door. Parikrama inucap sampun kekawitin dawek tanggal 4 April sane lintang. Yening wenten asu sane nenten molihang vaksin, presida langsung rauh ke kantor Dinas Pertanian antuk selantur nyane kaicen ayahan vaksin. Sugiri ngawohin pemargi vaksinasi rabies ritepengan mangkin katujuang majeng 16 desa kelurahan sani pinaka wates wewidangan sekadi ring Badung miwah Gianyar. Makatagena sane kelaksanayang vaksinasi rabies duwire ring desa Pemogan miwah kelurahan Pedungan. Dane mausang warsane mangkin paiketandane nyiagayang 3 tali dosis vaksin rabies. Sugirin latarang kuentenan populasi asu ring Denpasar kauningin langkungan ulung dasa talian ukud. Vaksinasi di tepangan mangkin Dinas Pertanian sampun nedunang kutus tim. Sawilang asiki tim sampun kasiagayang kali dokter. Kantos tanggal 10 Mei puniki paiketandani sampun ngelaksanayang vaksinasi rabies. Kantos langkungan 3 talian ukud utawi cakupan vaksin 3,0%. Indik masan pawigunan utawi kekebalan vaksin wantah warse kantos siki tengah warse. Dawag warse kali tali pitula sane lintang dan pasar sampun mungguh ring zero rabies. Asmara Putra Bali Pos.